Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Biz бүгүн машина базардабыз. Машиналарды байкайлык. Но Matiz 260 миң сом турат. Бул машина 130 миң сом. Механика объем 2 екен. Машина деле болбой калыптыр вообще. Мерседестердин катарындабыз азыр. Бул Мерседести көрөлүчү. Объем 240 миң сом. Та бир Мерседес бар бул жакта. Бул крашен экен. Объем 2 дейт, 270 миң сом. Бұл жақта да бір Мерседес. $420 миң дейт ол. Бұның басын жазбаптыр. Бұның состояниясы жақсы екен. Mercedes 450 миң. Matiz российский номер. Объем 08 2004 жылкы 170 миң сом. Сурап атат. Машина базар. Суббота. Саламатсыздарбы, бүгүн машина базары келдик. Nissan Primera. Passat Universal 91 жылкы 320 миң дейт го. 320 миңге кымбаттай бай. Дагы бир Passat. Машина базарды байкап атабыз. Opel. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Opel'ды. Mercedes 91 жылкы экен. 420 миң дейт. Ford автомат. Ford Focus. Volkswagen Golf 4 310 миң. Объем 1.6 2001 жылкы. Состояниясы жакшы экен. Бұл эми женский машинада. Assalamu alaikum. Сиздики канча бересиз?
Qancha berasiz? 305. 305 ya. Volkswagen Passat Universal. Ökөтөң birday svet ekan. Baсын bayqaylik. Özünüzler görüyorsunuzlar. Daha bir maşına. Seksen sekizinci yıl ekan bu. Договорный deydi. O Passatlar jamman mehki maşinalarda. Halovkası tez ölөт da bularınç. Onday maşinada çıkıptır, biroq bunun baсын жазбаптыр da. Maşinalardı görölük. Bu Matiz 260 ming so'm deb жазыптыр. Ha bu Nexia. Kırgızstan номер. Aslı çirikteri var ekan. Хорошо состояние. 210 ming deb жазып qo'yibdir. Bunu görsek Renault 2009 yılda $15.000 deydi. Срочно продаю кытайский машина Porter'ga o'xshash. Atni o'qiylikchi. Ati Jin bo'lgan. Jin 2008 yıl ekan. Tork var deydi.